megalayapost.news. Kakubor kabala posten halor ka jingklan ka bakendit jong Dr. Ricky A.J. Sengkon MP ka Shillong Parliamentary Seat baru balaklan no ha Dr. H. Gordon Robert Hospital kalapan kendit yakipad ba harilum kasi bajantia hiboro kawai pada halor kata layo iya ka jinglaj batut ki bayi bathon jong bat ki bayi hasam jong Dr. Ricky A.J. Sengkon syakate jaka sumar balapan benaklat no yaw Dr. Ricky A.J. Sengkon tang mariatip halor kate ka jingja balaklat kendit no Dr. Ricky A.J. Sengkon layo i baki hedu ka sarkar jela kata nadu Konrad ke sangma Menteri Rangba ka Sarkar Jela nang ta uba Preston Tensong sembut Menteri Rangba uba Adan Mila Basayamon Presiden Rangba ka Voice of the People Party VPP lambat kiwi kata nadu ki MLA ki badan hakaliang sensyar balyang persya kilapoi sa Dr. H. Gordon Robert Hospital na kabantaban penpaw ya kajing sengu kendit halor kajing klat ka bakenit kendit jong Dr. Ricky A.J. Sengkon ingat ngila suyo jitip i lek pan yele kai te ila syuklan na po madan ke hadin ba ila kulan na madan ga lagi para ba yele kai kila ya ra si sa CHC po mauyong ban na mauyong lawan sini pan katahi ke ba ni suyo kat no pacing kerja mak aya ke ba je ngaklam kan maban pen sai haji nyau tam kerja kita nyau kerja nyau tam ni Kajigedet kabeh kang ini dinong yalam kajigedet ini kan long yo ring baca ya kaba menurut panong ba kumunong mat yang tepat bahani tepat bahani dan ku kejat beliau ada kepor tidak bisa ada kecil sosi kama karawat ya kaba beliau man sim no isa ladi kumu beliau hiu beliau ninong kumno beliau sa beliau jong beliau dia kata ni melaban di nai beliau la sim no i tegani ka kubor bamta ka ika bajam ta kalong sa ka kredit ini kumga pati kamtam bagi kinong persan bagi pajba harus dulu kalong ka shock saya ni hoi ni megalayapost.news.